twamaganye jenoside ikorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, abanyamurenge bo muri Sud Kivu n'abahema bo muri Ituri. Ikorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, abanyamurenge bo muri Sud Kivu n'abahema bo muri Ituri. Twamaganye jenoside ikorwa na leta ya Kongo, ikorerwa abatutsi bo muri Nord Kivu, abanyamurenge bo muri Sud Kivu n'abahema bo muri Ituri. Twamaganye jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahema. Iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na leta ya Kongo, iri gukorwa na Tshisekedi, iri gukorwa na FRDC, iri gukorwa na UDPS, iri gukorwa na mureke twese dufatanye amashuri yacu twamagane tubisubire twese inshuro eshatu. Twamaganye jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahema muri Ituri. Twamaganye jenoside iri gukorerwa abatutsi muri Nord Kivu, abanyamurenge muri Sud Kivu n'abahema. Iri gukorwa na bande? Iri gukorwa na leta, iri gukorwa na Tshisekedi, iri gukorwa na FRDC, iri gukorwa na UDPS, iri gukorwa na SADC, iri gukorwa n'abarundi, iri gukorwa na Wazalendo, iri gukorwa na Kodeko, iri gukorwa na Nyatura, iri gukorwa na Maimai ndetse n'abandi. Siko bimeze? Interahamwe ya FDLR zatwimuye iwacu zikaba zituye mu mirimo yacu. Turayikeneye. Ngaho mureke noneho twese tugenda tubyamagana dusubiramo. Ntekereza ko ari bidufashemo batubwira ibyo dusubiramo, ariko twamagana koko iri jwi ryacu rigere kure, kure. Twamaganye iki? Ngaho noneho mureke abantu bari hari inyuma, abafite za banderole baje imbere, n'abafite ibyapa bakurikiye, n'abafite utudarapo, kandi tugende twese tuvuga. Nta wamagana acecetse. Kwamagana ni ukuvuga. Quand tu vois Nyarugabo, toi tu le vois rwandais. Et si Nyarugabo te voyait angolaise, toi tu vas justifier ça comment? Ça dit c'est un faux débat. J'ai été sur un plateau, il y avait 3 Balouba. Un géant comme un bandit, l'autre comme un Nyamuleng et l'autre comme un Rwandais. J'ai dit mais vous êtes des femmes, moi je vois tous des Rwandais. Ils me disent non, nous sommes des Balouba. Et ils se sont battus entre eux. Non, moi je suis Moulouba, et toi tu n'es pas Moulouba. Arrêtons un peu ce combat-là. Mais les Congolais, monsieur Barnabé, madame, tout le monde se le dise quand même, les Congolais, la plupart du Congolais, c'est vrai que vous êtes Congolais, bon, je vois, à vous attendre parler, vous êtes pour, et donc la plupart des Congolais sont contre cette création. Est-ce que toi tu es pour Marine Le Pen? Même les Français ne sont pas pour Marine Le Pen. Le problème c'est que tout le monde ne peut pas parler comme Marine Le Pen. Tu sais qu'il a vécu en Europe, il connaît les discours vis-à-vis de Marine Le Pen. Les États-Unis, si elle est une grande puissance aujourd'hui, parce qu'elle a fait appel à tout le monde, tous les gens du monde sont aux États-Unis, ils ont transformé ça. Mais pour les Congolais, c'est déjà là, ils disent que non, c'est déjà comment la partition de la RDC, t'en redouté. Ça c'est nos amis farceurs. Mais le président a dit que ça restera RDC. Le président dit que les Banyamulenge sont des Congolais. La Constitution dit qu'ils sont Congolais. Mais c'est pourquoi même on accuse aussi les chefs de l'État d'avoir laissé faire. Est-ce à tort ou à raison? Il a appliqué que la Constitution. Notre Constitution dit ceci, même si tu étais en vacances, même si tu étais dans l'avion, c'est l'article 10, non? Tout celui dont un de ses arrière-grands-parents était au Congo en 1960. Je vais te donner un exemple. Tu connais le propriétaire de Raobank. Ça s'appelle la famille Raoudji.
Raobank, c'est Raoudi Bank. Leurs parents, le premier Raoudi, est arrivé à Kindu en 1922. Si tu es dans le bureau du numéro 1 de Raobank, mais vous parlez Swahili. Il est frère à Matata Tamponyo, il est frère à Kokonyangi. Ils se considèrent des Maniema, ils ne sont pas des Indiens. Mais c'est seulement la peau. Tu comprends un peu ça? Arrêtons de voir ça de cette manière-là. Utilisons au moins la force. Et le président Tshisekedi a compris que non, ils sont de bons militaires, je leur donne la promotion. Ils sont de bons ministres, il fait de Robert un ministre. Ils sont de bons techniciens, ainsi de suite. Madame, tu peux t'imaginer si il y a quand même des rebelles aussi, hein, là-bas, quand même. Parmi les Banyamulenge, ils travaillent pour... S'ils sont congolais, ils doivent travailler pour le Congo. Et non travailler pour le Rwanda. Madame, je vais te dire une réalité. Je sais que ça peut choquer beaucoup de Congolais. Nous avons LRA, FDLR, il y a des rebelles, des ADF avec l'Ouganda, je ne sais pas, ça, qui s'opposent au gouvernement rwandais, mais qui opèrent ici, en RDC. Ça, ce sont des montages, ce sont des gros mensonges. Ce sont des gros mensonges. Je t'ai dit, ce sont des gros mensonges. Expliquez-vous. Le commandant région actuel, qui est dans le Katanga, le général Massunzu, il s'était retiré d'IRCD en 1999. Contre le Rwanda, ils avaient créé leur parti FRF. Il a fait la guerre, ce garçon-là, il est à Lubumbashi pendant 2 ans. Il a battu le Rwanda là-bas, on ne l'a pas chassé de là. Si les Banyamulenge voulaient faire la balkanisation, ou s'ils voulaient couper ce pays, ils allaient déjà le faire. Mais c'est déjà une bombe retardement. Non, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Ce sont Ça... Je ne sais pas comment je peux te dire. C'est lorsque nous, hommes politiques, nous manquons les arguments. Lorsqu'on partageait la territorialité, le directeur des cabinets du chef de l'État, Néhémie, il était là, non? Mais il a fait des baraques, une mairie, pourquoi il a laissé ça? Il était là. C'est cette hypocrisie-là qui n'est pas bonne. Les Banyamulenge ont toujours travaillé avec la République, curieusement. S'ils étaient des véritables rebelles, ou s'ils voulaient faire la balkanisation, ils l'auraient déjà fait parce qu'ils sont plus forts que nous tous. Il paraît que tout est écrit dans la Constitution, articles 2 et 4. Il y a même un professeur, un criminologue, qui propose qu'il soit vite. Umwanya wabo bagata byose bagasiga ibyo bagombaga kuba bitaho nibo bazaduha agaciro, ariko rero tubimenyere tubafashe natwe rwose twihe agaciro. Reka niba muhire tutagize, niba waza gusobanura muri za audio zatambutse mu Giswahili, urabyibuka neza, bavuga ku bijyanye za hehe, uvuye uburyo bari gutabara kugira ngo abari hano base naho abatumva Igiswahili wabwire muri makeya. Yes minister, nibyo koko aya audio yagiye atangwa mu Giswahili, kandi abantu benshi hano ntago bumva Igiswahili, ariko niki si Igiswahili gikomeye mu by'ukuri, kuko umuntu uri kuvuga cya Giswahili cyane likushershe nikakumanke ibintu by'Igiswahili ni hatari, buri muntu wese yabyumva buriya. Ikintu cyane hatari, urukumva ko nyine ni hatari. Hapa nduvuga ngo hatari, urumva ko ibintu bari hatari. Urumva nyine ko ku ndosho aba ari hatari. Wenda batangiye bagira batya. Kuni hatari kabisa, kuni hatari, ni hatari. Masasi kwa mengi hatujue ni nini, maharume kubwa za kidogo nini, ntwaro nini ntoya nini kabisa, kuna piga ngambo na ngambo. Ati ntwaro nini ntoya, icyo Giswahili kucyumva nanjye. Ati ntwaro nini ntoya zose kuvugwa hirya no hino. Hatari, ati maharume ya kidogo. Ndumva ni nacyo bari kuvuga, bavuga yuko amasasa ameze nabi. Hatujue ni nini huku, kutulombea tu Mungu sana kabisa, jua hatujue ni nini huku. Huku ni hatari, maana mwingine yote kuna waka ndio moto kabisa huku. Sawa kabisa, kutulombea Mungu kabisa. Yavugaga ati nuko basengera ku Mana yuko ibintu umujyi wabaye umuriro, wabaye moto, nuko basengera ku Mana intwaro nini n'intoya ziri gukora. Mingi muri quartier sasa nika binakuwa namna gani venye wanavijua ko sibatuelezei
Goma sasa inaanja kuwa ya gare na kama mamitraeze zinaanza alialia sana simutore. Minisita hari akantu gato ngiye gukora Fidele Rugabo azi igiswahili icyo giswahili cya agufashe gare ntabwo ncyumvishe. ikintu kiri gayari ni ikintu kinini nyine, ni ikintu kije no biva ku ijambo. Hano ko tuzamura Fidele akabisobanura. baburi bavuze ko seseri kabimeze nabi, ko ari kuvuga ibiswa amasasu makuru kabisa, bisasi vya gayari. Wane gisi muko nabisikia na ni vile hatue kama ni vyae nikubisikia tu vile vinaogopesha. Uyu wati uko muri kubyumva natwe nuko turi kubyumva, ati ni ibintu biteye ubwoba kabisa, inaogopesha kabisa. Andukana sio tunasikia kabisa masasi ziko mingi. Hari ni mbichi za mboga za Kenya ziko zinalia. Hari ni mbichi za mboga za Kenya. Atiwe kama ni vyae ni kuombeana basi, Mungu pekee aongoze. Okay. Ati ibintu byasubiye urudubi, Mungu pekee aongoze, Imana yonyine yiyoborera urugamba, batangiye gusenga, ati nugusengerana. Ngayo nguko. Ni masasi nalia kamele usijue. Unaweza wazia sema yashatufika mose. Ntabwo tuzi abari kurwana bari kurasa abaribo. Ese ni FARDC yasubiranyemo na Wazalendo cyangwa na Sadeke, bimeze bite? Ntabwo turabimenya, cyangwa se niba ari intare zamaze kwinjirira umugi, nabyo ntabwo twabitindaho kuko zirawugarije cyane. Gusa turaza kumenya makuru neza mu gitondo. Icyama akaba ari nk'intare, maze nkabona Njike Igisenyi bamutunze mikrofone na kamera ari kuvuga mbe Rwanda. Ariko na General Ekenge namubonye hari amushe bya muhambiro. Sylvain Ekenge sinkeka yuko agihari, nkeka yuko ubu ngubu kera yamaze kugera i Kinshasa, sinkeka ko agihari. Nkeka yuko yaraje kwigaragaza kuri kamera gusa, ndetse yamara kwigaragaza kuri kamera agahita yisubira i Kinshasa. Ahubwo undi muntu ntegereje ni Chiko Chitambwe. Chiko Chitambwe ashobora kuzarwara stress kuko naringiye kuvuga guverineri uriya Chirimwami we, nsigaye mbona na pra y'akazi rwose ayivuga titiri kugira ngo hari ikintu kimuhagaze hejuru. Ubu ngubu ari kuri pressure kandi byaramurobeye. Umbe hano noneho hawezi ona. Basi ni kuomba Mungu sana tuone kama utakuchaye, marakini siyuwe kabisa, ni vya hatari. Sawa, abantu bose ati ntibazi ngo buracya bute. Ewana tushakosa kama ni affrontema kabisa. Maraba ni hatari, ni zile bunduki kabambi jo ziko napiga sahi kipande cha huko kabisa. Mugunga ni hatari kabisa. Tunakosa kama ni vitu gani, bunduki kabambi kabisa, haiko za kitoto, ni zile za kabambi, ule utoto aupiga hata. Tunakosa kama adui. Ati bwa bundi butoya ntago buri kurasa, hari kurasa ibibunda binini hariya kumugunga na za seserika, ibintu bimeze nabi. Uyu wende kumva ariko bivuga ni byishimo, menya tegerezanyije intaramatsiko. Vraiment papa, pole sana vraiment, c'est Goma et Congo. Mais j'espère bien que shive tuko keshero hatutashasikia masasi ya Mugunga. Masasi yetu kunasikia huku inapashwa kuwa ya ndosho apparemment njoku kwa atake tumasasi nalia sana sai vers ma 20h à 21h. Papa, c'est mon cher Zoya Goma et Congo. Pole sana vraiment familia yangu. Na kesheko iko sawa, vitu viko haribika, zinalia tu, Goma yote ishaharibika. Uyu mubyeyi ati ntabwo amasasu yo kumugunga twayumva, turi kumva na ikeshero, biragaragara ko bashobora kuba batwinjiriye. Mama, chana na vyako. Kwa sema mweniko keshero wapi? Niko kutia bateau vert, masasi niko nisikia bien. We ari kuri kote ya bateau vert, amasasu kumva cyane. Reka ndi moving iyi Nyangabirama
nk'uyu muntu avec na sinya bashize ku munwa hariya buriya ntabwo biba byaguterwa kumuzamura. Okay, nta muri muvinze yirutse. Okay, Minister, nkeka yuko information zarizi, update zarizi, reka buri wese ashyira icyifuzo cye imbere y'Imana. Nituzatora pasiteri kuri space tuzatumubwira dusengere, ubu ndavuga nka Kagigi tumugize pasiteri yajya dusengera mu minota watanze ndabona turi kubura inota 10 n'ingahe 15 ndabona Fidel yazamutse. Ya ubwo rero ndumva turaza gusubira tuvunagure twibutsa abantu batangiranye natwe uko ikirere gihagaze mu by'ukuri. Nk'uko twabivuze M23 hari udutero idaha agaciro cyangwa idutangaze twabanyatura twa FDLR twa hato na hato utwo bita udutero shuma. Utwo ntago barabakubita bakagenda biruka nk'ibyabaye impati uyu munsi na nyatura FDLR ziza zifatanya na FARDC barabakubita bakiruka. Ibindi ikirere cyo kiro ari umweru, umutekano uhagaze neza mu bice bya Gicanga, Bunagana, Bukombo, Birambizo, iyo hirya hose hagenzurwa na M23. Ikirere rwose ni umweru. Gusa imvura iragaragara ko ibicu ikirere gihatse ibicu bishobora kuba biremereye cyane, bishobora gutanga imvura nyinshi cyane mu bice bya za Minova, mu bice bya Sake, mu bice bya Goma. Ibi ngibi rero turakomeza gutegereza turebe aho ikirere gikomeza kuganisha ibicu. Ese biratanga imvura nyinshi mu mujyi wa Goma? Ntabwo tubizi. Weekend irarangira ite? Ese turatangira icyumweru mu buhe buryo? Ibyo turakomeza guhanga amaso ikirere. Muhire twavuze ku bijyanye na Minova, tuvuga ku ifatwa rikomeye cyane ry'agace ko bita Nzuro. Insulo na agace mu by'ukuri ni nkaho twakite icyambu gihuza amazi ahuza ibeto, ariko ibintu nka bya beto, amazina nka beto nkaya ngaya buriya abagira ngo bora ngo twamushyira twamuha Mike. Oya beto, buriya beto ni igifaransa kandi buriya ntabwo twumva igifaransa twebwe aha ngaha. So oya nagendane na fera beto ye beto kugira ngo Gosangari Kisekedi Mosangari Kisekedi niwe beto. Aya mabeto ntabwo ngewe rwose oya nta muri movie n'abagiye turi mu minsi ya nyuma yo kuri moving aba beto kuko ntabwo tugikorana nabo. Ibi byararangiye. Muhire twakomeza bwana byinshi dukomeza kuri iyi fatwa ry'agace ko bita Nsulo cyangwa se Nsulo cyangwa Nzulo uko umuntu wese yabivuga bitewe n'imivugire hari hakurya. Aka ni agace gahuza inzira inyuza mu kiyaga cya Kitembo Minova. Ahava nkuko nabivuze hava imyumbati myinshi cyane n'ibindi biribwa mu misozi ya za Minova. Kuba rero iyi nzira yafunzwe, twavuze ko mu by'ukuri bishobora gukomeza gushyira umujyi wa Goma mu kaga. Bwana Muhire, Muhire uranyumva? Yes, turi gusubira muri makeya mu bice twatambutse. Andi makuru wenda nshobora kuba twababwira nuko bigaragara neza ko Minova ntago M23 yirimo. Ni nkuko iyo igenzura Sake mu buryo bwa gisirikare, ariko na Minova n'ubundi iri kwigenzura mu buryo bwa gisirikare, ntago irimo hagati muri centre. Usibye ko kuva kwa gatanu bumvisha imirindi y'intare basa naho adu yose iriruka iva mu mujyi wa Minova, ariko n'ubundi M23 ntago iri muri Minova ndani. So ndagira ngo duse naho to making a clear kuri yo information. Yes. Muhire ntabwo wumvikana neza, sinzi impamvu ntabwo amajwi yawe asohoka neza. Ubu ngo dusa naho tugerageze kumva neza, ariko ntabwo twaturi kumva mu buryo bumeze neza. Wagiye mu by'ukuri
Muhire ntabwo uri kunyumva ariko ndagira ngo mu byo ndikukumva twavuze minisita n'ubundi uratwumva neza neza ahubwo nabaye ngure gukomeze kugira ngo tuze gushyira le point sur les i gushyira akadomo ku ma le point sur les i ni ukuvuga ngo za izo ni nyinshi cyane. Reka tuvuge ko mu by'ukuri turabibutse ko hateganyijwe ibiganiro bishobora kubera muri Angola ku muhuza nyine wa M23 n'itsinda riyobowe na Felix Tshisekedi n'ubuyobozi bwa Felix Tshisekedi perezida wa Congo. Mu gihe byaba bikunze tukaba twiteze ko hashobora kuba haboneka intumwa za M23 mu mujyi wa Rwanda muri Angola. Bwana Muhire, bigaragara ko Muhire n'umuntu ukomeje kuba utari kutwumva neza cyangwa se nitwe utari kutwumva. Ndi kubakurikirana ahubwo kubera ko ndi kwitana hano ariko niyo mpamvu mu bindi nagarutseho Muhire, nagarutse mu by'ukuri ku biganiro byari byahuje, ntabwo ari twabyita ibiganiro ahubwo n'inama yari yahuje abayobozi cyangwa se aho twakwita abayobozi b'ingabo mu bihugu bitanu byose cyangwa se mu cyo twita mu cyongereza CDF b'ibihugu bitanu, ni ukuvuga ibihugu biri muri SADC ndetse n'igihugu cy'u Burundi gisa naho kiri twakwita ko cyaje nk'umu mercenaire ko ntabwo kibarizwa muri SADC, kiri mu gukora icyo bita guca inshuro. Ahangaha rero twavuga ko iyi nama mu by'ukuri ntabwo yabahiriye Bwana Muhire, mu gihe bari bashatse kwigaragaza ko baje mu bintu bigize cyane, bagiye mu bice bya za Sake batari bagera no muri Mubambiro. M23 ibabwira stop, iravuga ati hari aho mutagomba kurenga, yuko hari aho tugenzura tugomba kuba permission first of all kugira ngo mugere aho mugera. Ubwo rero nubwo umuvugizi wa FARDC ni General Ekenge Sylvain Ekenge atabivuze, ariko mu by'ukuri amakuru dufite nuko bakubiswe bahumuriro bakiruka. Mbere yaho gatoya Muhire twagarutse ku nkuru mu by'ukuri ishobora kuba zanabateye n'ubwoba yuko M23 iherutse gutwika ibifaru by'Abatanzania bibiri, bibiri birakongoka, ikindi kiragenda cyakoberetse mu buryo bukomeye cyane, ariko nacyo ntabwo cyakoreshwa. Ubwo rero nawe ni umuriro wabahaga gasopo bashaka kugerageza guca kugira ngo begere muri Sake. Mu by'ukuri iyi nkuru kugira ngo babyumve neza muri ibyo bifaru ni uko aba basirikare bose bitewe n'iryo hungabana, abasirikare b'Abanyafurika y'Epfo bo batangiye gusubiranamo, kuko babiri muri bo ejo bararasanye, babiri barapfa. Bityo rero ni trauma yabagezemo, donc babaye demoralize, nta morale bafite, nta mbaraga bafite. Ari naho bo twaganiye mu bashinzwe gutangaza amakuru muri ya bice batubwiye ko mu by'ukuri bari gusigana, ati ni bande babanza kuri front line, abandi ni bande bahabanza, ari nabyo byatanze akaduruvayo muri karakarere. Muhire watubwiye ko hari inkuru ikomeye cyane, imirwano twavuga ko yari ikomeye cyane, yahuje abazalendo na FARDC ndetse n'abazalendo hagati yabo barasanye mu buryo bukomeye cyane mu gihe bari kwerekeza mu gice cya Kibaya, icyo mu Kibaya haraza Kibumba. Aha rero nabyo ngo burya naho bahatakarije cyane. Ubwo rero ndagira ngo ni muri aya makuru yose twavunaguye nk'uko tubivuze, icyumweru cyari gifite amakuru menshi. Ubu rero ntituba twamenya ngo nta mwanzuro washyizwe ahagaragara w'aba bayobozi b'ibihugu bitanu b'ingabo, abayobozi b'ingabo bagize ibihugu bitanu ba SADC ndetse na prime wari waturutse i Burundi. Muhire sinzi niba hari point naba nibagiwe, ariko ndumva mu byo twavuzeho ari ibyo ngibyo. Aho ubu ngubu mbere y'uko ugenda minisita, nge nakubaza mwajya mbere ku byo ibiganiro bizabera i Rwanda muri Angola. Ngiye amakuru nari mfite ni uko ibiganiro byagombaga guhuza leta y'u Rwanda na leta ya Congo, kuko Tshisekedi yari yavuze ko adashobora kuganira na M23, ariko ko ubu ngubu icyo yifuza ari kuganira na Perezida Kagame. Nibe ko ibiganiro byari biteganyijwe i Rwanda muri Angola niko byavugaga ko ari guhuza
u Rwanda na Congo. Ese ayo makuru arahari ko M23 yemerewe kuba yakoherezayo abayihagarariye hariya? Nibyo nshaka kugira ngo nsobanukirwe. Ibyo twagusobanura nuko nkuko byivugiye, ibyo ni ibyifuzo bya Felix Tshisekedi kwifuza ko yaganira n'u Rwanda, kandi u Rwanda ntabwo ari ruri muri Congo, u Rwanda ntabwo ari rwahanganye narwo. Ubwo rero umuhuza we yamubwiye ko agomba kuganira na M23 atabiciye ku ruhande. Ubwo rero niyo mpamvu ngo hateganyijwe umuhuro cyangwa se kubonana ko abayobozi ba leta ya Congo ndetse n'umutwe wa M23 ko nibo bagomba kuganira, nta pa question yo kuzana u Rwanda mu biganiro kandi ari M23 irwanye ihanganye na FARDC cyangwa se na leta ya Kinshasa. Ubwo rero mu gutegereza ese nawe ayo makuru n'abandi bose nuko bayumva, ariko amakuru dufite nuko ni M23 igomba kujya muri Angola, byanze bikunze bitakunda hagakomeza inzira nyine igomba kuba yafatwa muri position y'impande zombi. So nuko nguko bihagaze, naho u Rwanda ntago rwo ruhanganye na Congo. Ibyo bakora byose babikora mu buryo bwa diplomasi byabo, ariko kubijyanye n'ibiri kubera n'iby'intambara babwiye ko bagomba guhura na M23 akaba bicarana akaba bagira n'amasezerano. Ndumva ari icyo ngicyo nagusubiza. Nyundo nari nzamutse nza gukira ako kabazo mukora arinda kuri Flash FM avuga ko u Rwanda nta kibazo rufitanye na Congo, ku kibazo gifitanye na M23 n'abaturage bacyo ko batazajya Rwanda, nta n'impamvu yo gutuma bajyayo. Amakuru rero nuko hari abayobozi bamwe ba AFC bamaze kugera Rwanda ariyo bari. So nakonga ko nanishatse kugira ngo nsobanureho gatoya. Murakoze. Yes, ndumva ubyuvuze nibyo namaze kuvuga mu byukuri, kandi thank you for your addition. Ubwo rero mu byukuri ni wa mukino w'abana bwana Samu baravuga ngo ngwino biganiro ngo njagu kwa expecting ko rubona nakana turamufitanye ibibazo, urumva ni imikino naho ari abana, ariko nkuko mikorere y'u Rwanda muyizi n'abantu bagenda bitonze kandi basubiza mu buryo bwa diplomatique bwubashwe cyane. So ntabwo rero muhere kandi ubu ngubu ni Kongo yabategeye, ubu ni Kongo atanze amateke kugira bahurireyo, kuko ubu ngubu ntabwo twego tukinegosia niba ari kudushaka, niko kantu kiyaza karimo, kuko niba ari kudushaka ibiganiro. Urakoze cyane Damien. Allo, mwanyumva? Turakumva neza Damien. Ngewe ikindi ngira ngo sindi busoze ikiganiro kuko mundi mwakiteganyije uko mwakiteganyije. Ngiye icyo ndivuge ni kimwe nuko yaba M23 yaba turigwaneho nk'abaturage bari hari birwanaho, bamaze imyaka birwanaho bari mu gihugu kishobora kubarwanaho, kishobora kubafasha, ariko cyarabatereranye. Amanama amaze iminsi abera mu ho plateau ya CNRD ubwiyunge, interamwe zacu ziriya muzi mwese, ntago bizabahira kuko nta uzamara ntuzatera urugamba rumara abaturage b'igihugu bizaguhira cyane y'uri umunyamahanga. So muri ubu ngubu ikindi buvugiye sindi bujye kure cyane yabyo, icyo ndi buvuge interamwe ziri hano zirimo Padiri Rurangwa Thomas, ndamutinyita kumuvuga ko rimwe na rimwe sinkunda kumuvuga, ariko nzi yuko aba yaje kugira ngo yumve ibyo tumuvuga kandi turamuzi. So icyo mvuga ahangaha ni kimwe nuko yaba turigwaneho yaba M23, nkeka ko abanyarwanda twese bamwe bari mu gihugu turi kumwe nabo mu rugamba urwo rwose bazarwana, kuko nta yandi mahitamo twashyize ku nguni yo kurwana, kandi nuko tubizagenda, si none sejo n'uyu munsi. Murakagira Imana. Urakoze cyane Minister, noneho hano uranyumva? 5 kuri 5 rwose. Asante rwose. Ngira ngo arakoze Damien na Nyundo, arakoze kuduha updates. Nkeka yuko space irashoje. Minister, wakoze kumfasha mu kuyobora iyi space, kandi wabikoze neza rwose. Imana iguhe umugisha, n'abandi mwese mwatanze contribution zanyu mu bitekerezo mwakoze. Twongere tubibutse yuko turi gutegura space n'abantu bakomeye cyane.
cyangwa se abantu bafite ibyo baduha tukishima muri weekend muri no minsi iri imbere kugeza muri weekend either Saturday dufite abantu tugomba kuzahostinga kandi bafite ubunararibonye ndetse n'amateka arambuye cyane yuzuye ubwenge. Ndagira ngo tubakangurire izo space, tuzashyiraho flyer cyangwa se nubwo twakubitaho message muzamenye ngo abantu dutumiye nabo kuza kubaha ibyo mushaka rwose. Nibyo koko nababwiye bamenyesha yuko ari bamwe mu bametre ntakuze izina bakunze kumenyekana, bamwe bo muri Noro n'abandi bo muri ariko reka tuvuge umwe wenda se naho undi tumugize ibanga. Wowe muretse umva nawe muretse kugira ngo tuzamushyire kuri flyer tubone buriya ntabwo twabatera intuza bakagira oya ubaretse urakoze cyane Minister. Noneho ndagira ngo twinjire neza kuri topic. Iravuga ngo niki mwasaba M23 nifata Goma. Ni ukuvuga ngo M23 ngira ngo noneho mwumve neza ko niba abaturage bo ubwabo bamaze kwifungira amayira, ntabwo ari M23 yayafunze, Sake ikaba iri mu minwe ya M23, Nzuro ikabera iri mu M23, warangiza ukaza kiriya kibaya kikaba kiri mu maboko ya M23. Ese murabona habura iki ngo M23 gatoya muhire hari update mbonye muri amasaha? Yego, ni muri za message ziza ziruka cyane aho bavuga ngo alerte sature dans tous les sens Ngunga Endosho, surtout du côté Rwasama et CCLK au secours. CCLK benye wanaishi hii ngambo batuambie kuko nini s'il vous plaît. Anzia Rwasama kuendelea mpaka kimashini ngambo na ngambo ni Masisi tu. Ngwabazi mbunda bose muri Goma bazibahaye ngo birwane. Iyo ni alerte kabisa. Iyi ni alerte, ça chauffe déjà. So ubwo rero urumva ko ni za update zisa naho ziri kuza zitunguranye, ariko turakomeza kubabera amaso ndetse n'ijisho rya rubanda kugira ngo dukomeze tubagezeho uko birabyifashe muri iyi minsi bisa naho bikomeye cyane. Reka mbonye message nanjye imbwira ngo alerte cyangwa se bashyizeho kakamenyetso ka ambulance gatukura, barambwiye ngo mu by'ukuri mu bigaragara hari igihe Goma itari bumare iki cyumweru. Ntituzi neza niba butari bunake bayifashe kuko turi kumva amasasu menshi. Ariko ibi bya Ndosho twavugaga, izi Ndosho ni muri Goma. Ndosho ni Goma. Urumva rero Ndosho Mugunga ikiri muri uyu mwijima uhatse. Urumva rero bisa neza ko niyo message usomye, kubera ko nanjye uyu muntu ntabwo yashatse ko muvuga izina, ariko arambwiye ati njyewe ndi muri Goma kandi ntuye Ndosho. Amasasu ni menshi cyane. Tituzi niba ari M23 yateye, tituzi niba ari ingabo za guverinoma zasubiranyemo, ariko twebwe twagumye mu nzu ntaho guhungira dufite. Kuvuga ngo aya masaha tuvugana Goma irimo amasasu. Guys, mbabwire muhire, ariko kuri iyi ngingo yego buriya kuvuga ngo abaturage bose ibi twabisha naho byaba biganisha ku mugambi wa jenoside, kuvuga ngo abaturage bo muri Goma bose bafite imbunda, bahawe imbunda, bahaguruke birwaneho, ibi byaba bisa naho ari ugushyira umugambi wa jenoside mu bikorwa bwana muhire. Nibyo koko, kandi ni nako leta ya Gisegeti yabishatse, ariko ariko burya gushyira umugambi mu bikorwa wa jenoside dukurikiye ku mateka n'ubundi bisa naho byabijyana gutsindwa mu Burundu, ku buryo byahereza intsinzi ya 23 mu buryo buziguye. None ndibaza wenda mbere yo kudutanga ijambo, uratekereza aya masasu ari kuva he? Ese yaba ari aya M23 cyangwa yaba? Ntabwo ariko mbitekereza ko yaba ari M23, kuko mu byo twari twamaze no kutangamwo update nuko ari byo wivugiye, nanjye ibyo natasomye mu bitangazamakuru nuko irisubiranamo byo guhata bamwe ngo baje kuri frontline, abandi bakabyanga ati nimwe mujye imbere, abandi bagasubiranamo bakarasana. Byanze bikunze
na operation bamaze kuvuga yo mu kibaya yuko barashanye aribo basubiranyemo batungana imitutu bigaragara ko akajagari katurutse yo hirya gashobora kuba kageze hano ndosho niba inzi imiterere neza Goma ni hafi y'ikigo cya gisirikare siko bimeze hari ubwo rero byanze nibyo rwose bwana minisitiri Yesu nshobora kuyashyira ku ruhande rwa M23 ahubwo ni aka kajagari n'ubundi katambutse kuva kare bigaragara ko nyine bashobora kuba batangiye gusubiranamo bakomeje kuryana wenda hari icyo M23 yakora niba ibikurikirana hafi ishobora kuba yatabara abaturage mu buryo bwihuse icyo cyo twakitega mu minsi wenda runaka mu gihe akajagari kakomeza nk'uko umuvugizi Dr Oscar Barinda akunda kubivuga bakaba bacicikesha imitutu y'imbunda zose ziri mu baturage. Nyemera dusome kutuzi duhereze uwo bita ngo ni General Samu General Samu tumaye kaze hari uwo bita Fidel n'umugabo nsigaye nkurikirana cyane buna nubwo ntagaragara ariko mbamba kurikira ama space yose akurikira yose aba yateguwe reka tubashimire kandi tubaye ikaze mu by'ukuri muri abantu batanga contribution kandi byanze bikunze nta utaberwa no kwimasisi na Rucuru no mu Minembwe reka tubaye ikaze